What's up, people? Johnny here again. I'm used car game update among talk again. Mamang the so I know video have of the car. Takhellambam Motors, the going Singjamei Mayengbam Leikai the car. Money is signboard song on Teleka. The Takhellambam Motors keep car has it Ingonda Taraga Humdo Leka. Adana Makal Maman there to a car list price list loan of Lajereka. The Gari Traum doing car say. Adana first come first out ne. Lakpiro, Leviro, the guy do Usara, price detail, no Hizer. The Loy Hobby and Biramo, last grand to Biramo, the Hosing. Okay, basically, there is the Takhellambam Motors car, sales and buys used car as the car. See, Aduka, Singjamei like I did registered body car, see, registration number, Kilo, Aduga phone number, other phone number, the Makada feature, okay? I see Matak to other later. Aduga, Siki Sudum, Siki phone number, is the contact to Bureau, or the Godum Panganica. Although Garimam list to young Rossi. Alright, let's say some hijack case the Alto Anima like black postar, as he said, Mayam Alto full black the Pambira the later. Alto black later, Sida Omnium later. Dagi yamna halliba kogi Ford Figo malay Manipur ki number ni Imphal West number ni Manipur ki logo gari ni ko yam halli interior manung ka kilo na halli tire lo na halli ko eco van amlay WB number da ko dagi sigi Alto 800 amlay re aduga W yellow number da Alto 800 am sulay re WB number Alto 800 am sulay re aduga last Swift amalay Sigi ma'am say loy model aduga details ay loy na hijack rake ko dagi dum hora si Alto amubani to dagi ko Sigi Alto 800 se koi pra full black ni ko Sigi se repaint pudi to we Sigi se ko oi tar ga ju dum phadana yam phadana repaint to re tar WB number ni Sigi se ko WB number ni Sigi said the Manipur number of Montorga, NOC Kilo, Yaldini. Other NOC say, ma'am, Akoy Takhellambam Motors, the Mokoya, the Manipur number, the Montoko, the Mianico. The extra charges with the Lakani have any crop. Other Gitana own Makoto, we got the Moina, the Chendi, people like the way interior is a petty view. Adam Yamnalico interiors. So then later, the game Magi, Tire K, them Dono Pajari. Other my can 50-60% did the Miori tires ago. So not under Suyancy. Tire animal from Yancy. I think tires in Mamang is the Yari got and Tong over them for the Yagin. The Sigi price, Hijack, hand makes 2011 model, 11 model, the LXI model. Other Sigi asking price, 2,05,000 Nico. Other negotiable at the Moigani. Lakadum guide the Biro Tesla to Biro Aduga Katar, Cantok Sat, negotiated to Viaga. Next kiss is West Bengal number Nico. Chile West Bengal number ni, the Sisudum Gari, say Tirasidum 50% idum Yari Aduga Magi interior Sisuka, Sisudum black and red Koebuka. Sisudum guys, the Yari had and Manungadum Yari. To see WB number ni LXI model ni ko Sisu to see na 2012 model ko ado scratch repainted dum kagarin to ko touch up to we ado som na dum to na der su yare to loina ba dum scratch 100 ko sigis na 2012 model LXI model ado sigis na 220 ko 2,20,000 ko sigis na amas na 2,05,000 sina 2,20,000 ko kasi am na kena de polishing trauma ka tane si kena is ani si mom na dum khalla dum lai biro Next, I'm going Ford key Figo. Sorry, Sigida Omni column. Omni is 2018 model, white color. 18 model, Yam Nori, Sigis, Gary, scratch Yam Antalake, bumper, Hunting Hali, Sigis, Manunga, on in view. Manunga said them interior. I'm the Nalico dashboard, I'm the clean worry, Pazana. You see Manunga, sit Casidum Pazana, clean way.
ado sigi sisu WB number ni ko ming view tire se maning is di jum 30% muk yauri yam kan yaw dra ado mamang gi dum khar dum yauri ko ado sigi omni 2018 model se sigi sna 2.99 lakhs ko 3 lakhs aidun sigi se ado gari se dum yamna no river gari yo ko next figo dong lakse ge figo se ko Imphal West number ni MN01S ko Manipur gi showroom dagi dum lei gi ba gari ni ko yamna maintain tawra thoba gari ni hai tare yamna langtrik langi ko scratch ka je kembo yaw de yamna phajana maintain tawja ba gari ni happen all round dum yeng view manung gi interior ka se dum yeng view yam halli ko odometer si genuine ni 35,900 kilometer ka tak thau dang ari si gi se maning gi sit ka se dum original atuni man bi or me am se ko aduga rear view camera ko display chom yaw re ko tire ka se pharam halli to si gi this MN01 ni MI Ford ko koi Manipur gi Ford ni titanium ni aduga sida keno yojare ko reverse camera yojare titanium ni top class ni ko si gi sa yamna halli fajana season abadum yagi ni ko kilometer 35,000 ka tanam thau dang ari genuine ni scratch masam sa bodi bumper de khar le ko sidil polishing o mari ting aga dum kitang touch up to buda dum electric lang rani gari se sigi si 2014 ni ko aduga magi expected price na 2.45 ko 2,45,000 ni sigi se yam thina reasonable oira bani ado sedaga leiwa moi vehicle pass du da me ko ko gi assembly da tawak to mi ko gi ahana mo gi ni sigi se ko next Lakhs ke ecovan se WB number ni ecovan me am pa bi ra ga di si ju ying bi ai ko angangi school van chat pakot pa dagi more chat pakot pa karba to pakot pa ecovan ko ade best star ni ado si ecovan se marine blue color hai ko sigi sa fog light ka su dum yaw jare sigi sina 2014 model ni AC model ni ko si jo manung de AC yaw bani aduga magi expected price se sisu 3 lakhs aiduni 2.99 lakhs ko tire ga sidum yauri bajana ko grip bajana yauri adagi AC yauri ko sigari se manung da manung gi bajana dum yauri mori banun chat pe dum yani ko se le bajana dum hal eco plus ko sigi se WB number ni number on ma matam da dum mokoi ge dum tana biu dum on badum yai ko number on be ai processing to ko mo khoina loin to birakani ado extra charges ti dum lagani ko ado on mo ko to bo gya ado khra dum reasonable oina dum pira ka dum yare next Alto 800 makal ahum lai re seida ko Alto 800 si an mixi 2017 model ni LXI ko sigi se ado mayam Alto 800 hang birak ko do sida yam lai re aduga manungi sisu patna kena to wetar patna halli manungi kena ga se seat ka se aftermarket seat ne apsali se ko ado tire su dum ai kan madan 50% yari sigi se tum yeng manungi ko stale patna dum halli ko Alto 800 se aduga magi bo ko gi Manipur yam pamna ba ko gi smoke ka to gi do tel light ka smoke ka to ching gi do to re ko inkala ko ngang ching gi tare sigi expected price ina 2,65,000 ne ko sigi che negotiable de dum moi gani do me ang dum tana biyo laga hape yeng biraga next na Alto 800 ko gi sigi yellow board ka yellow board ni commercial gari ni ado sigi se ko gi personal gari de mon thora ka do ni ko leiba matam da ado sigi on magi do moi extra charges lo roi hai Manipur number da dum ola dum pirani moi na ka adugi adu su dum hai biyo ko si moi na dum ola pirani hai moi process da dum leira bani interior se dum yeng biyo ka si leire ado sit sidi dum kidang si lekha di segare ko ado sit si madi cover am de hapsan ma darkar roi ni ko ado sigi se sisu 2017 model ni ko aduga maningi apedeng yeng biyo ko sisu tire se dum ai kan da dum
maning is 60% maya dum yori ko 17 model ne sisu 2,65,000 ne ko sama nei asiga sisiga 17 model ngate maman sama nei ko 2,65,000 somna kada bula ke sigis na 18 sorry blue color 2015 model ne sis na sisu wb number ni ko और 15 ने अदो हन मेडिसिन ने हन माले अनि सिदगी याना नाले गाड़ी से हमने का मनुंगी हपेते यंगन जरा क्या चिल्ले का गेम तो सेना द्रसु तुम यानी को हमने तुम पसंद ना तुम ले को गाड़ी से देंगे क्रैश बार का हफ्ते ले मनिंग दा WB नंबर नी अदुका टायर दी हल्ली फने हमने सिकी से तुम आइकन दो तुम 90% टायर तुम ले री ममांग इशू 90% ले री अदो सिकी से ना 2015 मॉडल नी LX आई नी सिसु को अदो ममन दी सी 2,64,000 केनो को तन लोपा लिसी काम को तन केना रे सी नसागी गाड़ी ऐसी के अल्टो अनि से को अदम खनबी रो हाइता रे को अदम 2 point आई खन बदा आई ना गसी उच्च रेबा प्राइस में हमसे अराउंड 2 lakh तकिना 3 lakhs फाउगी अदाय बकी रेंज तने को अदना 2 to 3 lakhs तप अदम मैं बजट ले बिरगदी अदम गाड़ी 33 जुदम अपा मनु खन में यार हाइता लास्ट ता कोगी स्विफ्ट से पर्ल वाइट का पर्ल वाइट से 2016 मॉडल ने VDI मॉडल ने को सिगी से स्टिकरिंग का जो आप चले रेसिंग स्ट्रैप्स को मगर आप चले स्वाइल का अदो सिगी से मागी एक्सपेक्टेड प्राइस ना 4,18,000 ने का सिगी से डीजल गाड़ी ने सिगी से का DDIS था इसे का डीजल ने गाड़ी से और मनों की से आप देंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी कनो दी योग ड्रैक और मागी मीडिया दी योग को योग ड्रैक मनों की से और तो मैं हापो ड्राइव दी तुम आप ताना भी रहो सिगी से का तो मनों की दी हम लंग याम फरी हॉलमार्क की कनो आप चले सीट कवर हापे का मनों दा टायर से तो मैं कम दा 50% तुम यारी मथक रूफ की स्टिकरिंग आप चल रहे अब सिक्स ना 4,18,000 का सिग लेगा अदुगा सिगी गाड़ी में आप उच्चर रही सीधा गाड़ी अतोपा गाड़ी मरी अमा उत्तबा अमा सुयावे अदुगी उत्तबा मरी यावे को उत्तबा मरी से ओमनी दा अखोगी वान दा मखल अनी लेको वान दा 2015 मॉडल अमा अदुगा 2015 मॉडल की सिना आई फोटो दो हफ्तर आगे सो साइडर को सिगी सिना 2015 मॉडल दा अदुगा एक्सपेक्टेड प्राइस ना 2,64,000 ने बको अदुगा नेक्स्ट की सिना अमुक वान दा 2012 मॉडल दा अखोगी ब्लू कलर की दा ब्लू कलर की सिना 2,05,000 का सिगी सिना अदुगा अखोगी शेवरोले स्पार्क की दा मसुलै अरे उच्चरक्त्री से कहते हजिक चथोंनागी बको गाड़ी अदुगी ने हजिक कई डेमो ओइना हजिक उच्चरक्त्री से फोटो ओइना अदु मैम लैबा लाक्पीबम तंदे तुम लैगनी वो गाड़ी से स्पार्क शेवरोले स्पार्क ता अखोगी ग्रे कलर की नी फोटो साइड तुम ले रहे सोम साइड तुम हफ्चर आगे 2012 की मॉडल ने LT मॉडल ने अदुगा मागी प्राइस ना 1,45,000 का एक्सपेक्टेड अदुगा लास्ट अखोगी होंडा की WRV अखोगी SUV को 2018 मॉडल का सनरूफ योबा गाड़ी अमा सुलै अदु पांबीरगा दी अदु सुलम लेगनी मागी एक्सपेक्टेड प्राइस ना 7,45,000 ने का अदुना गाड़ी सिंग से अदुम आई हजिक हाइजर गाड़ी से पुनः गाड़ी तरा को हुमदोइनी स्टार्टिंग प्राइस है 1,45,000 तक होगा 7,45,000 बावल लेको अदुना बजट से हजिक 2 लाख to 3 लाख ता अदुम मिनिमल बजट अदुम फजना लेबा तुम यारे का लाखपिरो सिंगे मैं लेकाई दे तकिलाम मोटर्स सा फोन नंबर मैम साइड अदुम मखा दम चसरामनी कॉल तोक्सिन बिरो अदुम अदुगा अपॉइंटमेंट अम लोबिरगा अदुम येंबो लाखपिरो अदु सिनी आइना ngasi use car gi update am tokjara kun Takhellambam Motors singe मैं लेकाई दा लोसिन जागी वीडियो साइड अदु मतुग दसु आई अपडेट अतोप मैम तोकजरा के अदु ngasi gi नदी बाय बाय